ya mũbira wa gonya bũrũri-inĩ ya athaki 15 o mwena nĩ rathire na mbere weekend ĩno kũrĩa timu cia gĩtarũ kĩa bũrũri gĩa gatagatĩ ga bũrũri itanatigwo thutha kĩharo-inĩ kĩa Njũkĩrĩ kaunti-inĩ ya Embu. Timu ya Embu RFC ĩracemania na Chuka University kĩharo-inĩ kĩa Embu kũrĩa Embu RFC ĩramathire point 5 cia bata thĩinĩ wa mũrũgamo wa ligi ya mũthako ũcio gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri. Weekend yũkĩte Embu ĩgakorwo ĩgĩcera kũrĩa Kiambu gũthaka na Kiambu RFC gũthima na hinya na Chuka makanyita ũgeni timu ya Kenya Prisons. Last weekend tulicheza na MKU but hatukushinda, so tuliingia training tukajua hapo next game lazima we win, so tulitrain hard, tulikuja kwa hii game tukijua tuko home na lazima tusecure win ndio tukue na bado dream yetu ya kupanda championship. Makosa kidogo ambayo tulifanya ni kicks zetu za kuconvert ziko kwa mzuri kidogo na pia mishandling ya ball kidogo. Makosa kidogo tu ambayo ndio ametukosa na pia kuacha waongoze kwa dakika za kwanza ambayo ilitupa wasiwasi mwingi. Sasa tulikuwa tunacheza na wasiwasi. It's a new team which requires bonding and better working structures. So I'm hoping for the next game, which is at home at Chuka University, that will bring in a new game, a new structure and a new game plan. Post-COVID challenges, clubs na challenges nyingi mno kuma national team ginya tuwe have a national wide league kuko ne ku urge support from the lowest level, that is our ward level, constituency level, county level, alafu country level, alafu nigo to get fans. Ukiona ginya national team ikiuga matie na mbesa kuko tuwe gukundi nikuga we are really straining.